Ay, dong, gahi jud kanilang at sabi. Sige. Kani dong ha. Nya bayar lang sa to dong. Sige. Wait lang kun mo. Mao na record. Na nakuha na nakuloy. Di ba madutlan no? Gibi. Ay nakon. Sige. Katuyan yung piso tabay uy. Kurang na isa rin. Patuli okay. Baho ng tek-tek ani oy. Last mo. Uyan yung piso tabay oy. Gago. Umunga na kung nangka rin ay. Nangka bay. Nangka yun. Nabias kung nangka oy. Sa kaya tayo lang sa manduliay ninyo. Nangka lang guro. Di mo rin maudri ito manduliay guro. Saba man. Ako lang sinsohon akong patay di ko to eh. Di ka tayo sinsog to. Dito lang ko kay atsa. Hindi si baklay-baklay niya. Mali pa yung gantuan. Hit na kayo. Matuli ka kuron. Bawal siguro ko eh. Woo! Ampo na si ginawa ng may sakit ng tuli. Tara wey. Tanoy. Sakit kina po. Dirian mong guro to. Dirian lagi to. Kita noy. 1 tahun lang tani balag sakit. Latam ni mong tik-tik aning yate. Ayo. Nang manaliyay dre. Man, ayo. Ayo. Asam tong manaliay re oy. Kapoy na si kalo-kalo ba? Sakit gulo kay nang patuli ba? Suwan. Yato re. Tuli ka? Yan. Tulat lang daw kay. Lagi-isot lang yati ni. Tuloy ka, Joy! Ay, dong! Tuloy ka, Joy! Tuloy lang yun, oy! Tuloy mo, dong! 15! Oy! Kuwang-kuwang ni mo, hindi ka nagpatuli! Idre! Putot ka! Ay, dong! Ayun! Yung kayo sa lingkod. Kay, kung ano may huwag ang gamit. Ay, sakitan nung anong? Di lagi. Putlo ni mo ko anong? Di lagi. Patay, sakit juga eh. Putlo ni kuha ni. Patay ka ni Ron. Tadong kay, patahalap na ba? Sige, putol gina mo ha. Mau na yung magtulis ko anong? Bro, dako, ginaba. Sige ba, ginabalag. Sakit na, basta matuli lang ko. Baru di ko mabahong tik-tik. Mugin yung ginagamit ako doon kay tanang gituli na ko kay puro man dagko na. Mugin yung ginagamit ako. Aling ko na daw. Sige na. Gubo ko na eh. Gubo. Sige daw, sugdan na ito daw. Sige na eh. Inay-inaya lang na ya. Sige. Sige, ina. Sige daw. Abang tanong ha. Lagi. Agay! Dugan yung mama! Dong, gahi jud kanilang at sabi. Kani dong ha. Nya bayar lang sa to dong. Sige. Wait lang kun mo. Mao na record. Nakuha na nakuloy. Di ba madutlan no? Gibi. Ay nakon. Sige. Agay! Ate, sakit na yung kayo na kulo! Sakit oy! Agahi kayo dong! Yan na dong ako, saan ako itong isa to ah? Ikaw na! Sakit! Ala, nagdugo! Sakit! Uy! Ano eh? Kahit yan kon, buang nga ka ha? Grabe! Naunsa naman ako live! Pahala ka di ko magpatuloy oy! Alin, Dre! Hold on mo!
Nga, imo na paslot naman na. Bahala na, maayo rin. Basta di lang po silaw nakuha. Bahala mo ni mga kung tik-tik ka na eh. What's up mga Amex Vlog? So kung ganaan ka sa mong video no, please like and share and comment. And huwag kalimutan mag-subscribe and hit notification bell para ma-update ka sa among mga video. So natingala mo no, kamerang duwa dre na nasila gilakag, kalinturan na silang isa ta. Pero boro time naman mag-shoutout sa miya. Shoutout ko ni Lara Channel no, og ni Joey Snarper, Shoutout. og ni Jojo Di Lona Channel, Shoutout. og ni Rachel Bargio, Shoutout. og ni Lendaldal OFW, Shoutout. og ni Joy Bardaga. Shoutout. Shoutout.